svojim zvaničnim delom. Prvo da vam želim dobrodošlicu u svoje lično ime i ime svih članova udruženja. Srce mi je puno da vas vidim ovako na okupu, naročito moje saborce, moje pacijente i članove, opet je ovo njihov dan i njihov skup. Naravno, veliko hvala svim lekarima koji su se odazvali, panelistima, podršci, koja je tu uvek da nas prati i da koračamo zajedno. Ovo je postaće tradicionalni naziv našeg skupa Koračujemo zajedno, tako da u to ime ja bih na početku krenula sa jednom prezentacijom, ako se slažete. A i ako se ne slažete, ako svakako krenula, tako da... Opa, ne. Ideja je bila da ja stanem 10 minuta, tako da svi koji me znaju, a većina vas me ovde zna, ja ću se zaista potruditi da to bude do 10 minuta, jer nam je raspored prilično gust i voljela bih da dobijete vi reč, naravno da porazgovaramo sa panelistima i da dobijemo odgovore na neka pitanja, tako da ću ja deo prezentovanja aktivnosti koje nas čekaju u narednoj godini truditi se da ubrzam. Neću pričati o tome šta smo radili prošle godine, ali svi vrlo dobro znamo šta smo radili prošle godine i svi vrlo dobro znamo šta je rezultat zajedničkog rada svih nas, naravno predvođeni strukom i lekarima, da smo konačno dobili jedan tako lek, inovativnu terapiju, monoklonsko antitelo, koje je za indikaciju relapsa do duše, ali nadamo se i naša borba ovde ne prestaje, nećemo spavati na lovorikama, nećemo se uljuljkavati, nastavimo da se borimo, nastavljamo da koračamo, da dobijemo još lekova za relaps, a naravno i da ovo što smo dobili za relaps negde pomerimo ka inicijalnom prvoj liniji, da prosto negde naš kvalitet života svih pacijenata i budućih novodijagnostikovanih bude što bolje. Tako da cilj rezultat prošlogodišnjih aktivnosti zapravo jeste došao negde u decembru mesecu sa informacijom da je lek za mijelom konačno stigao na listu, a još uvijek nije stigao u bolnice, očekujemo ga, kažem, krajem maja, tako da nadamo se da će tako i biti. Sad ću otprilike po mesecima reći šta nas očekuje ove godine, da se spremite, jer vi znate da ovo udruženje jeste ja glasnogovornica, vi ste svi moja velika podrška i koračate sa mnom, tako da očekujem veliku podršku od vas. U martu mesecu ono što je negde bitno i ono što nas očekuje jeste jedno veliko istraživanje da kažemo, koje ćemo sprovesti online i uz pomoć lekara u bolnicama, što za ležeće pacijente, što za pacijente koji dolaze na kontrole, znači u nekom, da kažemo, formularnom obliku, koji će ispitivati, znači, iskustva pacijenata tokom dijagnostike, ostvarivanje prava, koliko sve ove oblasti utiču na kvalitet života i to će zapravo biti jedna studija koju ćemo kasnije koristiti kao platformu za pregovore sa ministarstvima, za komunikaciju sa javnošću, za podizanje svesti, znači prosto dobit ćemo masu podataka koje možemo, da kažemo, da koristimo i želimo da to kasnije bude jedan tradicionalni dokument koji ćemo izvesno vremenu ponavljati, kao što i neka druga udruženja to radi. Što se tiče martovskih aktivnosti, medijskih, većina vas je propratila, imali smo dosta aktivnu kampanju, imali smo preko 11-12 pojavljivanja u različitim medijima, ono što je meni drago, imali smo naravno pojavljivanja u štampi, nekih 40 ukupno objava i medijskih, da kažem, pojavljivanja do ovog trenutka. Biće naravno dosta skupa, ali ono što je meni izuzetno drago, što su se sada prvi put čule priče pacijenata iz cijele Srbije. Znači, mi smo udruženje koje predstavlja cijelu Srbiju i meni je jako značajno, jako drago, jako važno da se čuje glas svih vas. Dakle, da smo imali jako lepu kampanju u Nišu, znači Danijela je predstavljala kroz različite gostovanja, sa Norbisom smo imali saradnju, pa smo kroz retke priče imali tamo, da kažemo, nastupe, imali smo gostovanje u Novom Sadu, znači imali smo gostovanje u Kruševcu, tako da i u lokalnim medijima smo bili prisutni, što je od izuzetne važnosti kad uzmemo u obzir širenje svesti i prosto priču o multiplu mielomu, da se čuje što češće, što više na što više medijskog prostora. Takođe smo imali digitalnu kampanju koja još uvek traje, petkom objavljujemo priču pacijenata, utorkom mini, da kažemo, edukativni post o samom mielomu na našim društvenim mrežama i to prosto negde pratimo sa našim organizacijama, Evropskom organizacijom Myeloma Patients Europe, koji je u principu jedna od aktivnosti gde smo isto učestvovali sa našim pričama i sa našim iskustvima
u njihovoj, da kažemo, štampi i bit će propraćeni na njihovim medijskim kanalima, tako da često nas zovu da prezentujemo šta sve mi radimo ovde u Srbiji, ili radimo mnogo dobro, ili oni nešto slabo rade, ali nema veze. Mi ćemo nastaviti da radimo kako radimo, ne treba nam lovorike, mi znamo zašto to radimo i zašto zapravo sve to što radimo da ima nekog efekta. Što se tiče aprila meseca, tu imamo u planu učešće na maratonu, imamo u planu sa još nekim udruženjima, vidjet ćemo kako će to ispasti, malo je tu, obzirom na datu maratona, škakljivo pitanje, obzirom da se poklapamo da se izborima, pa sad tu ideja nam da se pojavimo u trci zadovoljstva, da se brendiramo, da delimo materijale, letke, znači da prosto podižemo svest na tom događaju, obzirom da će biti veoma posjećen. To je neki plan za april i pokrenuli smo našu kampanju koja je prošle godine imala veliki odziv, call for action, znači prikupljanje individualnih donacija. Prošle godine smo za nekih meseci i po dana uspeli da prikupimo oko 600.000 dinara. Nadamo se da ćemo ove godine oboriti rekord. Ja volim da stalno pomeram lestvice za sve što radim, tako da nadam se da će i ove godine biti veliki odziv. I naravno ta sredstva kao neka slobodna sredstva koje koristimo za različite aktivnosti koje organizujemo u udruženju za podizanje kvaliteta života pacijenta, što je fokus rada udruženja. Što se tiče maja meseca, tu nas očekuje jedan veliki projekat, to je nastavak rada na istraživanju koje smo započeli sa Economist Impactom. Prošle godine smo sa profesorkom i sa predstavnicima u Globseku bili, u Pragu bili u organizaciji Globseka, započeto je jedno istraživanje, jedan deo sa strukom, jedan deo sa nama predstavnicima pacijenata i očekujemo, da kažemo, dokument koji će biti prezentovan, to je istraživanje jedno koje će biti prezentovan, evo rezultati bit će prezentovani medijski i to istraživanje će biti jako dobar pokazatelj o metodama, koje su to metode za optimizaciju i poboljšanje zdravstvenih ishoda u zemljama centralno istočne Evrope i Baltika. Nešto što će pokazati o nejednakostima, o tome što će nam dati možda dobru platformu, opet u onim pregovorima kad smo rekli, kada razgovaramo sa donosiocima odluka vezano za poboljšanje uslova kako lečenja, tako i kvaliteta života, tako da od maja, juna ta kampanja bi trebala da bude izuzetno aktivna na našem medijskom prostoru. Krajem aprila, početkom maja, očekuje nas Međunarodni kongres u Madridu, to je Melanoma Patients Europe, naša krovna organizacija, tradicionalno organizuje. Tu možemo da se pohvalimo da ćemo biti izuzetno prisutni. Profesorka Bila će biti jedan od govornika, znači na tom skupu mi ćemo imati prezentaciju postera o našim aktivnostima, znači drugim udruženjima, to su sva udruženja iz cele Evrope i ono na što sam izuzetno ponosna i što mi je izuzetno drago, bit će, ja se malo šalim, ali nije šala, bit će internacionalna premijera našeg dokumentarnog filma, tako da imamo ovdje u publici naše zvezde, sledeći je Cannes, tako da spremite se, naš film će biti prikazan tamo, titlovali smo ga na engleski, još već se nalazi na YouTube-u sa tim titlom, oni su pristali da ga puste tamo i izuzetno mi je drago zbog toga što će drugi pacijenti imati prilike da vide prosto taj naš film koji smo prošle godine u oktobru imali premijeru. 28. maj, kao Međunarodni dan hematoloških, da kažem, maligniteta, bit će obeležen. Planira se odgovarajuća kampanja, odgovarajuće, da kažemo, prisustvo zajedno sa lekarima i sa drugim relevantnim udruženjima, gde ćemo podići svest malo o hematološkim malignitetima, što nam je negde cilj, da se malo više priča o tome i što češće, ne samo u mesecu, martu ili septembru, već tokom cijele godine, bilo koju priliku da osetimo za to da prosto iskoristimo na najbolji mogući način. Što se tiče juna meseca, dolazi još jedna akcija na kojoj sam ja lično, a i svi sigurno sam izuzetno ponosni, ponovit ćemo je. Tu su nam i dragi Pančevci koji znaju kako je to bilo prošle godine. Imali smo akciju dobrovoljnog davanja krvi, oborili smo rekord grada, 91 dobrovoljni davalac krvi za jedan dan. Pančevo je rekord, zato smo dobili i priznanje od Crvenog krsta, visoko priznanje Široko srce za postignute izuzetne rezultate u omasovljenju dobrovoljnog davalaštva i zahvalnicu za nesebičan doprinos. Mislim, papir kao papir ne znači ništa, tu je Peđa, on zna vrlo dobro šta znači biti dobrovoljni davalac i koliko je to značajno. Svi vi ovde prisutni, većina vas je negde korisnik tih nekih zaliha krvi i to je neki način
da se s jedne strane naravno govori o mijelomu, ali i da se na neki način odužimo svima onima čiji smo nekada trombocite ili zalihe krvi koristili, tako što ćemo mi dovesti davaoce koji mogu u naše ime da daju krv. To smo uradili upravo prošle godine i planiramo da ponovimo ove godine i naravno da govorimo rekord, kako drugačije, ne možemo drugačije. Tako da tu očekujem podršku svih vas. Dovoljno je, nas ima u udruženju 220, otprilike dovoljno je svako da dovedu po jednog davaoca, eto brojke izvanredne za podizanje rekorda, tako. Imali smo takođe saradnju prošle godine sa strukovnim sekcijama Srpskog lekarskog društva. U septembru mesecu sa profesorom Đurđevićem održano je predavanje na temu mijeloma i dijagnostike. Planiramo ove godine takođe da radimo na podizanju svesti kod lekara opšte prakse i kod internista, jer smatramo da je to negde, obzirom na ranu diagnostiku koji se negde posvećuje velika pažnja sa strane udruženja, naravno i struke, mislimo da je to neki vakum koji trebamo svi zajedno da popunimo. Znači da sa strukovnim lekarima, sa hematolozima držimo što više predavanja na tu temu, lekarima opšte prakse, obzirom da smo retka bolest, da smo malignitet u kome se ne zna toliko često, mi, da kažemo, radimo na tome kroz niz edukativnih materijala i predavanja u saradnji, kao što sam rekla, sa sekcijama Srpskog lekarskog društva. Septembar mesec, tradicionalno mesec hematoloških oboljenja, planiramo različite aktivnosti, planiramo medijsku kampanju u društvenim mrežama i bit će jedan centralni događaj, kome ćete biti prigovoreno obavešteni i naravno obeležit ćemo kao i prošle godine 27. septembar kao Evropski dan mijeloma, zajedno sa našom probnom organizacijom Myeloma Patients Europe na društvenim mrežama i prosto da budemo prisutni da se negde, kao što postoji Evropski dan raznih bolesti ili Svetski dan, tako ćemo mi naš Evropski dan obeležiti svakako. Decembar mesec, opet jedna akcija koja je prošle godine bila izuzetna, koju smo nazvali Iz srce crvene boje, to je naše tradicionalno donatorsko veče, prošle godine je bilo prvi put, sad će biti tradicionalno, gde smo uspeli da prikupimo veliki broj dela od umetničkih, znači dela tipa slika, eminentnih slikara, akademskih, preko knjiga, vaučera, različitih skulptura, znači prosto različite predmete, nekih 100 predmeta koje smo ponudili na tihoj aukciji i time smo naravno okupili i izvestan broj ljudi dobrog i širokog srca koji su hteli da doniraju novac, koji su te predmete izlicitirali tihom aukcijom i prikupili smo veliki iznos sredstava koje ove godine koristimo upravo one aktivnosti slobodne koje organizujemo. To je zapravo ono što radimo tokom cele godine. A to su radionice za podršku psihičkog zdravlja članova udruženja, to su naše čuvene psihološke radionice, tu je naš Peđa, znači naše kafice sa Peđom ponedeljkom koje održavamo svakog ponedeljka, koje izuzetno prijaju članovima svima koje se uključe, različite, znači online časovi joge, meditacije, tehnike disanja, prosto nešto što utiče na psihičko zdravlje, na opuštanje, naravno uvek se tu potencira, pogotovo kad su u vežbi u pitanju, da se uvek konsultuje lekar, da se nikad ne ideš na svoju ruku, ko je fit i, da kažem, u nekoj dubljoj remisiji, može to lagano, pratići svoje telo, da odradi, tako da izuzetno prijevite te aktivnosti i sa njima, naravno, nastavljamo i radimo ih cele godine. Naši čuveni izleti, šetnje, druženja, pešačke ture, radionice različite, to su prosto predstavljaju način da se mi okupimo, da se malo družimo, da malo zaboravimo taj mijelom u tom smislu, pa nekada da se našalimo, tako da to je nešto što nam puni baterije za nastavimo ovu našu maratonsku borbu i prosto smatram da sa tim ja lično nikad neću prestati i uvek ću najviše novca koje prikupimo na različite načine u to ulagati, da se pacijenti negde osjećaju što bolje koliko je to u našoj moći. Takođe nas neka edukativnih webinara, počeli smo ove godine sa nekim edukativnim webinarima, nastavit ćemo sa eminentnim hematolozima, isto sa psiholozima, sa fizijatrima, sa prosto, gde god se pokaže negde interesovanje od strane pacijenata, ja odsluškujem negde potrebe pacijenata i trudim se da dovedem lekare koji su iz te struke, da prosto na neki način edukativno završim, edukativno približe neke teme pacijentima. I ono što smo... I ono što sam rekla na početku, rad na
ranoj dijagnostici koji smo započeli prošle godine jeste zapravo razvijena putanja dijagnoze mijeloma. To je dokument koji je razvila naša krovna organizacija Myeloma Patients Europe i koji je distribuiran u vidu postera i u vidu flajera. Trudimo se da ga distribuiramo u svim manjim mestima u cijeloj, da kažemo, našoj zemlji, jer problem dijagnostike negdje u većim gradovima, Beogradu, Novom Sadu, Kragujevcu, Nišu, nije toliki, ali čim malo zađemo u ruralne sredine, lekari opšte prakse imaju problem da prepoznaju mielom, mi smo svi tu, da kažemo, svesni toga i zato prosto ovaj poster koji mi distribuiramo i koji se trudimo da oblepimo čekaonice i da flajere delimo pacijentima, negde služi toj svrsi, da kad pacijent čeka na pregled, da prosto može da se upozna sa simptomima, da može da vidi šta je to mielom i da eventualno možda sugeriše tom svom lekaru opšte prakse da su ti bolovi u leđima možda to ili ta anemija ili slično, tako da je to neka aktivnost koju radimo tokom cijele godine. Naše detaljne informacije, kao i uvek, možete da pronađete na našem sajtu, na našim kanalima društvenih mreže komunikacije. I evo, sklonila sam uvećanjima, da nisam probila mnogo roka, tako ne bi trebalo. Sad ću da pustim obraćanje putem video linka. Kate Morgan, znači izvršna direktorka Myeloma Patients Europe, će nam se obratiti sa temom koja, verujem, sve nas ovde zanima, da vidimo šta zapravo Myeloma Patients Europe radi kako bi zadovoljila potrebe pacijenata u centralnoj i istočnoj Evropi, koji su to alati koji oni koriste, kako koriste to zagovaranje, gde oni se trude negde nama da pomognu svim organizacijama u ovom delu sveta, tako da poslušamo Kate, pa ćemo onda krenuti na panel. Hi everyone, my name is Kate Morgan and I'm Co-Chief Executive at Myeloma Patients Europe. We statistics on healthcare system funding. We try and provide sort of a regular news section about the latest developments in myeloma to help them develop solutions to some of the challenges. Drug combination is available, and in grey, and the main reasons for this are differences. Zamolila bih paneliste da nam se pridruže, profesorku doktorku Jelenu Bilu, možete ili sa one strane ili sa ove, kako vam je lakše, profesorka Medicinskog fakulteta Univerziteta u Beogradu, načelnica odeljenja za multipli mijelom Univerzitetskog kliničkog centra Srbije, predsjednica Srpske mijelomske grupe i predsjednica aktiva za multipli mijelom Srpskog lekarskog društva. Magistar nauka Sandra Bjelac, specijalistkinja socijalne rehabilitacije, psihoterapeutkinja i psihoonkološkinja. Primarijus dr. Slavica Rajević, specijalistkinja fizikalne medicine i rehabilitacije, konsultant na klinici za hematologiju Univerzitetskog kliničkog centra Srbije. I doktorka medicinskih nauka Ivana Šarac, doktorka u oblasti ishrane, specijalistkinja higijene, Centra izvršnosti istraživanja u oblasti ishrane i metabolizma, Institut za medicinske istraživanja Univerziteta u Beogradu. Hvala. Ja ću sad imati opet još jednu ulogu, a to je da budem moderatorska, tako. Nadam se da ću se snaći u ovoj novoj ulozi. Ovako, krenula bi sa profesorkom Bilom. Imajući u vidu da je tema ovogodišnjeg skupa, kao što znamo, kvalitet života pacijenata i da li možete reći iz ugla lekara, hematologa, koji se svakodnevno sreće, to jest u kontaktu sa velikim brojem pacijenata, šta po vašem mišljenju najviše zapravo utiče na očuvanje kvaliteta života pacijenata? Dakle, na samom početku želela bih da se zahvalim Snežani ispred udruženja na pozivu. Zaista je veliko zadovoljstvo što smo danas ponovo zajedno, da možemo da prodiskutujemo sve što je do sada urađeno i što imamo namere da zajedno poradimo na unapređenju i dijagnostike, ranog prepoznavanja i lečenja obolelih od multiplog mieloma. Dakle, obzirom da se sa uvođenjem inovativnih terapija, dakle slika o bolesnika sa multiplim mielomom potpuno izmenila, same karakteristike bolesti su poprimile, dakle, jedan dobro kontrolisani hronični tok
došli smo do trenutka da diskutujemo o značaju kvaliteta života. U toj pravovremenoj dijagnostici i ranom prepoznavanju bolesti, ono što mi zapažamo kao struka jeste da se ipak smanjuje broj bolesnika dijagnostikovanih u trećem kliničkom stadijumu, što znači uznapredovalu bolest i uznapredovalu koštanu bolest. Tako da ono na čemu možemo da poradimo svi zajedno jeste dalje unapređenje kvaliteta života i ostvarenje mogućnosti za jedan, ne možemo reći normalan, ali dakle kvalitetan život i postizanje radne sposobnosti. Hvala, profesorka. Želela bih postaviti pitanje magistarki Sandri Bjelac. Imajući u vidu vaše dugogodišnje iskustvo u radu sa onkološkim pacijentima prevashodno, interesuje me da li nam možete reći kada vam se pacijenti najčešće obraćaju za pomoć? Da li to u našem društvu postoji kao stigma neka bolesti dalje? Da li imate taj osjećaj? I da li postoji još više stigma od uključivanja u psihoterapiju kao nešto što bi svakako moglo pomoći pacijentu? I hvala vam na pozivu, zaista je velika čast da učestvujete na ovakvom skupu sa ovakvim učesnicima. Hvala vam puno. Šta bih htjela da istaknem da sve maligne bolesti počinju da budu hronične bolesti i da stigma postoji uopšte vezano za maligne bolesti. Dakle, i sad ako ulazimo u sve one probleme sa kojima se ljudi sa malignom bolešću susreću od promene telesne šeme, promene telesnog izgleda, gubljenje nekih socijalnih uloga koji su imali pre toga, ljudi počinu da se posmatrali samo kao bolesnici, a ne više kao ono što su bili pre nego što su se razboleli. Tako da, ako krenemo od toga da postoji stigma pri samom raspodjeljenju, onda shvatamo da postoji stigma i prema mentalnom zdravlju, ne samo ljudi koji su oboleli, nego i ljudi populacije, opšte populacije. Ono što bi najbolje bilo i u mom radu sa onkološkim pacijentima je, znači, postoje određene karakteristike ljudi koji oboljevaju od malignih bolesti i sad neću govoriti o tome, ali to što je primećeno kod njih, to su ljudi koji uglavnom sve mogu sami i koji uglavnom preveliki teret svoga života nose na svojim leđima. Takvi ljudi se vrlo retko obraćaju za pomoć i svojim najbližima, a ne terapeutima i lekarima. Znači, obraćaju se u onom trenutku kada dogori do nokata, što bi rekli. Jako je dobro kada uspeju da prevaziđu sami sebe, da se obrate za stručnu pomoć i da potraže stručnu pomoć na početku lečenja, jer onda je ishod lečenja i sva su istraživanja pokazala da je ishod lečenja i uopšte kvalitet života onih koji imaju podršku ne samo porodice, nego i stručnog lica i bolji i lakše se tegobe i posljedice lečenja i svega ono što se dešava podnose kada nisu sami. Hvala. Pitanje za doktorku Rajević. Znamo da oboli od multiple mieloma i od amyloidoze imaju često prateće komorbiditete, različite poteškoće, najčešće sa koštanim sistemom, sa ubrezima, sa srcem. A s druge strane, opet znamo da neka umerena fizička aktivnost može značajno da poboljša kvalitet života i da pomogne tim pacijentima. Da li biste mogli da nam kažete koji savjet i pacijenti, eventualno koji vam se svakodnevno obraćaju, obzirom da ste konsultantkinja na odeljenju za hematologiju i uopšte ovako, koji savjet biste mogli da date pacijentima koji su u našem, da kažemo, stadiju bolesti? Sad, naravno, ne govorimo tu o pacijentima koji se možda teže kreću ili su nepokretni, ali onima koji mogu eventualno da neki vid fizičke i svakodnevne aktivnosti obavljaju. Dobar dan svima, da se zahvalim prvo gospođe Snežani na pozivu. Pozdravljam sve učesnike. Pa ono što bih ja rekla da je najbitnije moto inače naše struke fizijatrije, pokret je život. Znači svaki pacijent ima pravo na pokret bez obzira u kakvom stanju se nalazi. Kada smo, da kažem, kada dođem kao konsultant kod pacijenta koji je u nekoj
fazi bolesti, da ne može da bude funkcionalan, naravno i tada se primenjuju određene vežbe i fizioterapeut radi sa njim i pokušava da mu pomogne da bude što bolje funkcionalni. Videla sam i to me jako raduje da imate radionice gde se primenjuju različite tehnike disanja, to je jako bitno, znači ne samo za obolele, nego za sve ljude. To dijafragmalno disanje poboljšava oksigenaciju i potrebno je tkivo u organizmu i jako je bitno da se sve vežbe započnu sa tim tehnikama disanja, odnosno vežbama dijafragmalnog disanja. Sad različiti su, da kažem, modaliteti od toga u kom stadijumu se određeni pacijent nalazi. Znači, od vežbe dijafragmalnog disanja naravno da mogu svi da primene, do vežbi sa opterećenjem, ali to su vežbe sa opterećenjem u onoj fazi remisije gde je pacijent, da kažem, potpuno oporavljen. Ono što može svaki da primeni, to su vežbe u rasteretnom položaju, a to znači da pacijent u ležećem položaju može da radi određene vežbe za jačanje određenih, da kažem, određene grupe mišića. Mislim da svaki pacijent može određene vežbe da radi, bez obzira u kojoj fazi bolesti se nalazi. Hvala. Pitanje za dr. Šarac. To je negde najveća nepoznanica i najveća, ajde da kažemo, seminara, predavanja možete čuti na, ne znam, naravno, ako ne govorimo o ovim stručnim, zapravo o ishrani. Šta smemo, šta ne smemo, često se u našoj grupi poteže to šta bi trebali da, kako bi se hranimo, šta bi trebali da konzumiramo. Prosto, ono što nas zanima jeste šta u aktivnoj fazi lečenja bi eventualno trebali da izbegavamo ili smjeli da koristimo, znači kad govorimo o izuzetno oslabljenom imunitetu, posle transplantacije i slično, a šta s druge strane kada je bolest negde u remisiji pod kontrolom, kako da se ponašamo, prosto, da li imate neki savjet? Dobar dan, hvala Snežana na ukazanoj časti da prisustvujem na ovom skupu. Želim sve da vas pozdravim, neka od vas sam već sretala na nekim predavanjima, radionicama vezano za hematološke malignitete, ali eto sad sa nekima od vas se po prvi put srećem. Pa ovako, pitanje je vrlo interesantno, kao što ste rekli, vezano za ishranu, postoje još velike nepoznanice svuda u svetu. Nije, kako kažem, jednobrazan pristup za sve, postoje kontroverze velike, tako da neke stvari još uvek nisu najbolje definisane. Što se tiče ovog pitanja što radite, znači onda kada primamo hemioterapiju, kada je imunitet oslabljen, vi verovatno već znate da postoje osnovna pravila koja su vezana za stanja, znači u slučaju pojave neutropenije, koja vrlo često se javlja kao komplikacija hemioterapije, i naravno kod transplantacije mora se voditi računa o tome. Tu su znači ti osnovni principi higijene koji su zaista nezaobilazni. Međutim, javljaju se i druge komplikacije, vi znate i anemija, da se često javlja trombocitopenija, znači za svakog pacijenta postoji individualan pristup, mora sve da se prati. Znate da postoje kod teških stanja, znači oštećenja bubrega, u tom slučaju, znači kada ste sa teškom kliničkom slikom, kada ste u bilo kom stadijumu akutne terapije, molim vas, strogo se pridržavajte onoga što vam kaže hematolog. Nemojte ništa uzimati na svoju ruku, počet od vitamina, minerala, znači pa do onih različitih preparata koji se reklamiraju na tržištu. Jeste da postoje neke indikacije da oni mogu biti korisni, ali mogu u nekom slučaju biti i štetni i praviti interakciju sa vašim tretmanom, smanjiti efikasnost lekova. Mogu čak biti i toksični, znači morate ih obavezno reći hematologu ako nešto razmišljate o uvođenju od nekih suplemenata, kažem, početno od vitamina B, C i tako osnovnih stvari, obavezno se konsultujte sa lekarom. Eto, to mogu da vam kažem.
A što se tiče smernica za fazu remisije, to su klasične smernice za zdravu ishranu. Mnogo se zadnjih godina pridaje značaj takozvanoj biljnoj ishrani koja je bazirana uglavnom na biljnim namirnicama sa određenim limitiranim unosom namirnica životinjskog porekla, uključujući mlečne proizvode, jaja, ribu i piletinu, a naročito se limitira unos crvenog mesa, a mesne prerađevine se savjetuju da se totalno isključe. To je nešto što je stav većine nutricionista u svetu modernih, međutim vi imate nekad i anemiju, da morate malo voditi računa i u unosu mesa, pošto znate da se iz hemvezanog voća bolje resuje, koje bolje iskorišćava. Znači, nije uvek sve to, kažem, jednobrazno, morate sami najbolje da imate nekog nutricionistu koji će da vas prati, koji će da vam radi sve analize, znači počeo od analiza krvne slike, preko analiza vitamina u krvi, vitamina D, vitamina B12, vitamina B9, znači da sve to prati i da se u skladu sa funkcijom bubrega, sa da li postoji osteoporoza, znači da se uključuje možda nešto od suplemenata u ishranu. Eto, ja mislim da sam malo šira. Hvala puno. Profesorka, još jedno pitanje za vas. Znamo da je oblast mieloma jedna oblast u koju se dosta ulagalo tako poslednjih 10 godina sa aspekta kliničkih studija. Znamo isto da ste veoma aktivni vi lično i Klinički centar Srbije. Interesuje nas da li se u dovoljnoj meri obraća pažnja na kvalitet života pacijenta u kliničkim studijama zapravo? U okviru praktično svih kliničkih studija zapravo postoje obrasci za praćenje kvaliteta života. To je nešto što je postalo otprilike pod mast uz praćenje bolesnika što se tiče parametara kretanja hematološke bolesti. Svaki put kada bolesnici dođu kod nas popunjavaju taj obrazac. Ja moram da kažem da sam ja prijatno iznenađena što je Srbija na 9. mestu po broju kliničkih studija. Bili smo u donjoj trećini. Meni je bilo baš onako prilično ohrabrujuće. Obzirom na limitiranost dostupnosti inovativnim terapijama, kliničke studije su jedini način da naši pacijenti budu najsavremenije lečeni. Dakle, pre nego što bilo koja klinička studija uđe u zemlju, ona podleže strogoj proceduri provere, što znači što od etičkog odbora, dakle Centralnog etičkog odbora, Agencije za lekove. Do sada je praksa bila da u zemlju mogu da uđu samo studije faze 3, što znači da su ti lekovi već registrovani za tu bolest i postoje kao takvi i obično što se tiče multiplog mieloma bilo je u pitanju samo pomeranje indikacije ili određenog protokola, dakle određene kombinacije različitih lekova. Po prvi put se sada stidljivo pojavljuju studije faze 2 ili faze 1/2, ali kažem, sve te studije podležu strogoj proveri, koja je nekada i previše stroga u smislu vremenskog perioda provere, koja traje više meseci, a bolest ne može da čeka. Ono što je dobro, kažem, to je bio jedini način do sada da mi imamo dostupnost inovativnim lekovima i da na neki način pratimo tokove savremenog lečenja multiplog mieloma. Hvala vam. Doktor Bielac, da li psihoterapija po vašem mišljenju poboljšava kvalitet života i šta mislite, da li su bolje individualne po vašem dosadašnjem iskustvu terapije ili grupne, recimo kod onkoloških pacijenta? U kojoj meri se pacijenti više otvaraju i negde možda bolji odgovor mogu dobiti kroz terapiju? Evo, ja ću sad iskoristim ovu priliku, ako je u redu, već da smem. Evo, mi smo preko udruženja Leuka, ne znam, verovatno svi znate da ja sad ne pričam o udruženju Leuka, moj kolega Uroš koji je bio tu, sad ga više ne vidim,
i ja držimo otvorene grupe, odnosno besplatne grupe psihoterapijske za ljude oboleli od malignih bolesti. Znači, jedini uslov da se uđe u grupu je da se javite Peđi i Jelenu koji vode udruženje ili da se javite sada Sneži, pa da su oni u kontaktu, da možete doći na psihoterapijske grupe u okviru udruženja Lelka. Šta je ono što kvalitet života je duboko subjektivne stvari. I sad, ne mogu da vam odgovorim uopšteno na to pitanje. Nekim ljudima više odgovara da individualno razgovaraju sa svojim terapeutom, ali ono što sam ja, iz mog iskustva, ja sam skoro 30 godina u onkologiji i dugo sam radila na Institutu za onkologiju i radiologiju, tačno do 2021. godine. Dakle, ono što sam ja zaključila, to je da pacijenti više vole da budu u grupnom radu, zato što kažu da ih tu najbolje razumiju. Ono što ne mogu da kažu članovima svoje porodice, ne zato što ih ne vole ili ne žele sa njima to da podele, već zato što emocionalno uključuju svoje članove porodice i onda ih opterećuju i ne mogu dobiti adekvatan odgovor, mogu najbolje da dobiju od ljudi koji su prošli kroz iste one stvari kroz koje prolaze i oni. Tako da mislim da je negdje grupna terapija, kako da kažem, ja bih rekla kombinacija jednog i drugog, ali grupna terapija je negdje više podržavajuća i negdje možda u procesu samog lečenja prihvatljivija za obolele ljude, a kasnije kada se proces lečenja završi, onda neke uzroke tražiti i neke stvari menjati kada aktivan proces lečenja se završi. A da li je, da se nadovežem samo, da li je nekada možda i prepisivanje nekih medikamenata od koristi veće nego štete ili mislite da to može samo da je? Da vam kažem, vrlo često se simptomi psihijatrijskih oboljenja prepoznaju kao normalne posledice bolesti. Znate, strah, uznemirenost i tako. Ja često ističem da ono što je u psihoonkologiji normalno, u psihijatriji nije. Ali se vrlo često te dve stvari pomešaju. I zato je jako važno da ljudi i okolina čoveka koji je oboleo u stvari prepozna da li simptomi koje on ima traju dugo, da li mu remete kvalitet života i da li treba psihijatra uključiti u lečenje i farmakoterapiju u lečenje emocionalnih poremećaja koje ljudi mogu imati i pored toga što imaju telesne poremećaje koje nastaju kao posledica lečenja ili korišćenja lekova u lečenju. Tako da nekad je značajno da se uključi i farmakoterapija zbog emocionalnih poremećaja, naravno uz konsultaciju sa lekarom i psihijatrom. Hvala. Dr. Karajević, imamo primere kod nas u udruženju pacijenata, evo jedan je tu, koji su bili totalno nepokretni. Znači, naš Dragan je preko 6 meseci, 7 meseci bio vezan za krevet. Imamo Vladimira isto koji je dosta dugo bio nepokretan. Znači, dosta pacijenata, nisu svi prisutni, neki ne mogu, slično. Znamo da to dugo ležanje može dovesti do atrofije mišića, do dodatnog slabljenja koštanog sistema. Da li postoji neki savjet u tim momentima, znači kako ti pacijenti da se ponašaju, prosto kako bi i olakšali sebi život ili, da kažemo, ojačali mišićni sklop? Pa, kažem, za to je najbitnije započeti tu ranu rehabilitaciju, znači kada krene slabost, odmah započeti sa rehabilitacijom. Neki pacijenti, nažalost, ne mogu imati fizikalni tretman odmah po nastanku te slabosti, ali naravno da je preporučljivo krenuti odmah sa vežbama. Ako je potpuno, da kažem, ako su oduzeti potpuno ekstremiteti, onda fizioterapeut radi pasivne vežbe, obučava pacijenta za transfer, kako će da se ponaša u krevetu, kako može sebi da olakša i te svakodnevne životne aktivnosti da poboljša. Znači, stav je da se odmah započne sa tom ranom fizikalnom terapijom i ako je potpuno, da kažem, pacijent, kako mi kažemo, ako je potpuno paretičan, odnosno paralizovan, da terapeut radi pasivne vežbe i taj pokret koji on sa njim radi, to ima značaja za kasniji brži oporavak. Tako da je to jako bitno da se odmah započne rana fizikalna terapija. Hvala. Sad imam jedno pitanje, delimično je dr. Šarac govorila, ali često
vezano za suplementaciju, što je često pitanje nas kao pacijenata kad nam je oslabljen imunitet, kako da ga ojačamo, znači kojom hranom i slično, s jedne strane, i s druge strane ono što su mitovi koji bi malo volili da razbijemo sa vama, čuvenih preparata poput kurkume i možda slanine, mangulice, tako, svi se u nju kunemo, ne znamo za podizanje leukocije, da li su to samo mitovi ili ima nešto u tome sa aspekta nauke? Pa ovako, ajmo prvo od mangulice. Sad, ja da vam kažem, ja kad sam to čula, ja sam bila prosto zapanjena da se to tako kaže. Sad ja ne znam, da pitam profesorku da da svoje mišljenje o tome. Generalno, stav je ne, znači prosto treba izbjegavati, sve te životinjske masnoće su u suštini loše za ribljeg ulja, loše su za bolesti, za imunitet, savjetuje se ribljeg ulje, omega-3 masne kiseline, a sad da se savjetuje svinjska mast, da li ono to od mangulice ili neke druge. Prosto, ja sam bila iznenađena, slanina sapunjara, kažem, kako mogu to pacijenti da jedu kada njima je loše, kada njima je teško. Znači, mi savjetujemo. Ja nisam pa, ako vam prija, ono sad je ovo. Dobro, ali meni već sad jasnije. Znači, kažem, uvijek kad se savjetuje, znači, naročito kako hemioterapije, da se daje hrana koja je laka za varenje, koja, znači, neće opterećivati digestivne organe, koja neće davati mučninu. Tako da, eto, ja bih mogla čuti mišljenje profesorke, da li tu zaista ima nekog efekta na podizanje leukocita. Da. Pa ja mislim da je ključna reč generalno i za kvalitet života i za lečenje i sve umerenost u svemu. Dakle, umerenost u ishrani, umerenost u kretanju, umerenost u fizičkim vežbama i kada mene pacijenti pitaju u ambulantnom radu pa koliko mogu da vežbam, koliko mogu da se krećem, koliko vam prije. Znači, koliko vam prije u tom trenutku. Čujete, pratite svoje tijelo. Šta Sneža s vama govori? Kažem, eto, to je što se tiče mangulice. Drugo pitanje je bilo... Kurkuma neka čuvena svije, ponovno kažu čak da si neki lekovi za mijelo, moguće će biti za vas. Postoje istraživanja koje govore da, znači, može da ima kurkumin, da ima efekta na ubijenje tih malignih ćelija kod multipnog mijeloma. Međutim, ono što je pokazano da može da interferira sa terapijom, znači koje se daje, koje se uključuje da smanjuje efikasnost terapije. Tako da ja zaista to ne savjetujem i mislim naročito kada ste pod nekim terapeutskim režimom, nikako da ne, ali samo da znate da i taj kurkumin koji bi trebao da bude u velikoj koncentraciji da bi imao bilo kakav efekat, se u suštini ne nalazi u običnoj kurkumi što mi kupujemo u toj koncentraciji, znači vi treba da kupite neki preparat koji je jako skup. Tako da moje mišljenje je da zaista ne mislim da postoje ta neka čarobna sredstva, ali sačekajmo malo da vidimo da li će se nešto možda pokazati više. Kažem, još uvijek su ispitivani uglavnom na kulturama ćelija, na životinjama, a mnogo malo studija ima na ljudima i vrlo često su im rezultati na malom broju ispitanika i često studije daju kontradiktorne rezultate. Tako kažem, budite oprezni sa bilo kojim od tih preparata, vidim i morski krastavac se sad pominje i tako, mislim, puno nekih možda tih dijetetskih dodataka koji bi mogli da se koriste, koji naravno farmaceutska industrija koristi, znači prosto ljudi teže da pokušaju sve, ali kažem ja nisam njihov pobornik, tako da čak i sa vitaminima sam vrlo oprezna i moram to nešto da kažem za vitamin C. Interesantno je da je oralno dat vitamin C može da ima jako loš efekat i na terapiju mijeloma, ali da intravenski dat vitamin C i to u visokim dozama se pokazalo da ima čak pozitivan efekat. Kažem, još uvek su istraživanja, nema dovoljno potvrde i zato ne treba trčati pred rutu. Eto, to je mišljenje. Hvala najlepše.
Imam još jedno pitanje za profesorku, pa ću onda dati reč publici, sigurno sam da jedva čekaju. Obzirom na iskustvo veliko koje imate sa pacijentima, da li imate osjećaj da kvalitet života, ako prosto pacijent ima neki viši kvalitet života i trudi se da održi na nekom višem nivou, može taj stav i taj kvalitet uticati na efekt terapije? Pa svakako da je za uspeh bilo koje terapije važna ta pozitivna motivisanost. Dakle, mora postojati jedan pozitivan, pokret u čoveku da će to biti dobro, da će se, ako ne izlečiti, zalečiti i da će prevazići svoj zdravstveni problem. Dakle, pozitivna motivisanost i poverenje između pacijenta i lekara mora postojati, jedna pozitivna interakcija. Hvala, profesorka. Sad došli ste u velikom broju, pretpostavljam da imate i veliki broj pitanja, tako? Hoćemo da krenemo sa hrabrima. Evo, samo sekund, Miro, dobijete mikrofon. Ja sam Miro Radović. Nisam zadovoljna odgovorom doktorke pezijatra, kada je bio u pitanju Dragan, a želela bi Dragana da pozdravimo jer on je naš ponos i ponos našeg udruženja. Hoćemo jedan aplauz za Dragana. Nije on bio paralizovan, vi ste govorili ako je paralizovan, znači on je imao slabe koste, frakture i ležao 6 meseci, a tako je bilo Dragan. Prvi put je ustao pred dana kad smo bili na psihološkoj radionici i bili smo presrećni. Zašto nije ustajao? Ne samo što je imao frakture, nego su ga prestrašili, zastrašili, uplašili, tako Dragane, jedan zapravo lekar ortoped. Rekao me, Dragane, ti ako ustaneš, ti ćeš se slomiti. Ti ćeš slomiti kuk, ti ćeš slomiti. Znači, Dragane, molim vas da ustanete. I da preuzmete, jer zaista je naš... Nije još za transplantaciju, Dragan čeka transplantaciju. On čeka transplantaciju, a kako je krenuo iz kreveta, Dragane, molim vas da nam vi to kažete. Zaista želim, jer ste... Kao ohrabrenje za neke pacijente koji će možda ovo gledati online. Evo, dragi moji, poštovani naši gosti, Mira mi je zbunila, mislim. Nisi očekivao da će biti prozor. Nisam očekivao. Snaga volje je jako bitna, psiha je jako bitna i praćenje saveta lekara u smislu do koje granice sme čovek da krene nešto da radi po tom pitanju. Ja sam imao tu, mogu reći, nesreću da ortoped sa kojim sam sarađivao nije bio čovjek voljan za neku akciju, smatrajući da će možda to krenuti u lošijem pravcu. Ali evo, ja sam uspeo. Korak po korak, polako. 6 meseci ležanja, ali šta sam radio? Neke male, sitne pokrete, lagane vežbice, korak po korak i praktično... U tom delu odgovora nije vam se dopao moje... Ne, doktorka nije znala da nije... Ja nisam znala o čemu se radi. Ja sam to samo htjela da dopunim, Mira. Ja sam shvatila da vi niste shvatili čemu se radi. Ja nisam shvatila da su frakture, ali kažem, rana rehabilitacija. Naš moto je pokret je život. Znači svaki pacijent, bez obzira o kakvoj se vrsti problema radi, da li je to spontana fraktura, da li je to infiltracija u kičmeni kanal kod određenih pacijenata, bolesti, znači svaki pacijent i postoji modalitet kod kojeg može da se primeni određena fizikalna terapija. Čak je i poželjno kod pacijenata koji su imali frakturu da određenim statičkim vežbama, te statičke vežbe i jačanje mišića u stvari pospešuju rast za rastanje kostiju, tako da je
to, da kažem, nismo se razumeli, to je apsolutno indikacija da se započne, naravno ne da radite vežbe koje vama ne odgovaraju, ali statičke vežbe u rasteretnom položaju i tekako su bitne za rano zarastanje i da održite, da kažem, tonus vaših mišića. Uz različite, da kažem, možete uz različite ortoze, uz različite, kako mi zovemo, blok stanja, pacijent, ako je jedan ekstremitet u pitanju, ostala 3 nisu, znači ostala 3 mogu da se mobilišu i postoji način na koji može pacijent da se vertikalizuje, bez obzira što je, da kažem, u tom trenutku akutni prelom nastao spontani ili da se nadovežem na tu priču, znači isto je jako bitno što je profesorka rekla, biti umeren u svemu, zato što pacijenti, ja razumem, imaju potrebu, naročito mlađi ljudi, da odrade neke, da kažem, vežbe koje nisu mogućnosti u tom trenutku i onda nastaju problemi. Na prvom mestu to su rupture raznih, nastaju rupture mišića i nastaju spontane frakture i rupture ligamenta. To su 3 problema koje najčešće zbog kojih dolaze pacijenti kod nas u ambulantu zbog takvih problema. Sada smo zadovoljni. Sada smo se razjasnili. Ako mogu da kažem, koštani događaj, dakle, na prezentaciji bolesti predstavlja manifestaciju bolesti. Tokom remisije, koštani događaj predstavlja zapravo simptom aktivnosti, manifestaciju aktivnosti, odnosno relapsa bolesti. Uopšte, dakle, multipli mijelom je hematološka bolest i samim tim potrebno je lečenje da se bolest zaustavi i samim tim će organizam ojačati i dati bolji odgovor u smislu smanjenja učestalosti ili uopšte pojavljivanja koštanih događaja i oštećenja bubrega. Ono što mi savjetujemo kada imamo pacijente u 3. kliničkom stadijumu na prezentaciji ili u relapsu, krećemo sa lečenjem bolesti i posle drugog ciklusa, dakle, nastavljamo specifične vidove lečenja, kao što je, na primjer, zračna terapija, a uporedo ide koštana bolest. Tako da, očekivanja u tom smislu, dakle, neophodno je lečiti hematološku bolest. Hvala. Imamo li još pitanja? Imamo. Dobro svima, moram da priznam za ovu slavninu, ja sam kriv, to je bilo što neke 2009-2010. I u to vreme poneko jeo, gotovo ljudi koji su iz unutrašnjosti i to, onda sam ja shvatio da to meni prija. Sad, za razliku od ostalih, ja sam javno govorio da to meni prija i da mi smanjuje mučninu. I onda se to nekako raširilo po celoj klinici. Sad, ne bih ja ništa da ovo kažem, ali ovo je možda divna stvar, Snežana, ajde da razmišljamo o ovome. Mi imamo iskustvo, imamo jedno ozbiljno iskustvo koje lekari nemaju. Ajde da ponekad sednemo, da vi čujete zašto mi radimo nešto na neki određeni način. Pa da onda zajedno nešto, bukvalno, ne znam, izmislimo nove protokole za te neke stvari. Možda bi to bilo dobro. Jer ima nešto što zaista u pravu si Peđe, što zaista pomaže nama i to što mi uvijek govorimo i što ste pomenuli i vezano za psihološku podršku, porodica, pre svega podrška porodice je nešto što nema cijenu. Ali mi jedni druge najbolje razumemo i to svi mi ovde prisutni znamo da, jer smo hodali cipelama isti i znamo šta nam prija, naravno da neće svakom jesti sve.
I naravno da neće svima isto prijati, nekome će biti muka baš od slanine, ali ja znam iz drugih, znači nevezano za hematološke malignitete, znači obzirom da sam imala to iskustvo kancera dojke, da svi bukvalno, kad im padnu leukociti pred hemoterapiju, pre nego što odu po Zarzio, krenu sa slaninicom, probaju sa slaninicom i zaista nekako čudno deluje. Ne znam kako deluje, ali radi. Naravno, ne treba, pogotovo kod nas gde je gusta krv i slično, sve to ima svoje, treba biti uveren, upravo je doktorka, ali Peđa, slažem se s tobom, možemo neki kružok i neki skup da organizujemo pa da napravimo, to ćemo ti ja da se dogovorimo, baš. Ja bih vam se zahvalila što ste konačno meni otkrili odakle ću kreći taj bit. Evo, zaista, ja sam bila iznenađena kada sam to čula, jer kažem, ne vidim nikakve naučne potpore, zašto bi to zaista, ja sam čitala, tražila, ma nigde to nema, a vidim da kod nas i na klinikama to savjetuju, znači, savjetuju pacijentima. Ja znam da, na primjer, za pivski kvasac isto savjetuju i da to zaista znam po nekim svojim prijateljima, da im je to zaista pomoglo kod dizanja leukocita. I kokice, kažu da. To je meni, na primjer, malo čudno, ali kažem da je kontradiktorno, ali zaista ima nešto, verovatno neki sastojak, nismo ga istražili. Da, kažem, i ako, sigurno neće da vam mnogo škodi, mislim, neće, ako vam je muka, naravno, ako ne možete to da podnesete, da što bi to radili, ali kažem, nikad nemojte siliti svoj organizam, to je jedno, znači, gledajte ono što vama najviše odgovara i što, kažem, jedno rješenje je ključnije za sve ljude, tako da za svako idemo individualni pristup. Ja bih samo, znači, ja sam je koristio najviše baš u fazama kad sam primao terapije i kada mi je želudac bio sastrugan. I kako pojedem bačićne ili čvarke, nije bitno šta je, ali znači u principu jedan od ta dva proizvoda, ja sam imao doživljaj da mi je to obložilo želudac i smanjilo mučninu. I to je bila suština, ali u leukociti to ne znam, to ne ulazim, ali za mučninu, znam, kod mene je bar radio. Dobro, samo da vas pitam, da li ste takav efekt imali sa nekom, na primjer, drugom vrstom hrane, tipa humana piletina ili bilo što drugo da ste uzeli, da li je bilo tog istog efekta? Ne, drugo, znate i sami, ono, bar u moje vreme da sam ja bio na klinici, hrana je bila nejestiva. Mislim da je to malo, dakle, i pitanje tradicije ishrane našeg, dakle, naroda, da ima dosta i u tome. Dakle, niko nije pomenuo antioksidanse u brokoliju, tako, koji imaju antioksidativni efekt, tako da hajde da se zadržimo na tome onoliko koliko prije. Malo slanine, malo brokolije i bit će to sve super. Imamo li još pitanja? Ajde, samo pesticidi. Otkud pesticidi kod nas? Jel imamo pitanja, ćemo prelaziti na drugi panel. Svi ste bili orni za pitanja, a sad svi junaci nikom ponikoš. Aha, dobro. Evo imamo. Bravo. Jelena? Dobar dan, hvala. Htjela sam da pitam, profesor Marko je imao jednu metaforu kako je objasnio da se amilojidi talože na organima, rekao je da je to kao fluorid betonom, pa bi to mi nekako deluje nepovratno. Da li kada terapija prođe, s obzirom da sam u trećem ciklusu, a imam i multipli mijelan 25% plazmocita, da li će ostati tako kako jeste na svim tim sistemima, srce, bubrezi, digestivni trakt, ili će to da bude definitivno nešto, odnosno što će me pratiti i moj taj kvalitet života o kojem pričamo će biti, da kažem, lošiji. Koristimo sam ostavila, Jelena je rekla primarna je amyloidoza, a samo koristimo. Da. Amyloidoza lakih lanaca spada u istu grupu bolesti kao i multipli mijelan.
u multiplom mielomu imamo nekontrolisano umnožavanje tih malignih ćelija u koštanoj srži, nekontrolisanu produkciju bulančevine koja najčešće ostaje rastvorena u krvi ili se preliva preko bubrega i urina. U amiloidozi lakih lanaca nemamo proliferaciju malignih ćelija, znači one nemaju karakteristiku da se nekontrolisano udvajaju, ali imaju karakteristiku da nekontrolisano luče paraprotein, najčešće tipa tih lakih lanaca, koji ima sposobnost taloženja, dakle neprijatnu sposobnost taloženja u zidu sitnih krvnih sudova, zbog čega daje, dakle, multiorgansko oštećenje. Najčešće stradaju, dakle, bubrezi i srce. Zbog toga je kardijalna amiloidoza osnovni ograničavajući faktor za ulazak u program visokodozne terapije i autologne transplantacije kod pacijenata sa amiloidozom lakih lanaca. Sada, kada se jednom istaloži amiloid, dosadašnje lečenje se zasnivalo, vrlo je slično, dakle to su protokoli zasnovani na primjeni bortezomida i vrlo je slično multiplom mielomu, izuzev što je amiloidoza na neki način kompleksnija za lečenje nego, ja kažem, pravoslavni multipli mielom, gde nemate takva multiorganska oštećenja. Do sada zapravo ti amiloidni depoziti nije postojala mogućnost da se istope iz zida krvnog suda, već da se smanji dalja produkcija i da se zaustavi, dakle, dalje taloženje i zahvatanje drugih organskih sistema. Postoje klinički, dakle, trajali sa određenim vidom imunološke terapije, monoklonskim antitelom koje deluje da topi taj amiloid. Da li ćemo uspeti da do toga dođemo, do takvog nekog trajala, a i moramo da sačekamo rezultate studija. Remisija se meri, dakle, oporavkom srčane i bubrežne funkcije, to je takozvani organski odgovor i, dakle, zaustavljanjem dalje produkcije tih lakih lanaca. Hvala. Nekih rukice ne vidim. Ok, možemo da pređemo onda na drugi panel ako nema pitanja. Smo se ustanovili da ne... Aj, mama, evo. Ja sam profesor Mirjana. Ja sam podrška ovog divnog čoveka s Nekotere, njegove sam supruga. Trudili smo se da ga podignemo na sve moguće načine. Evo ko sam rekla sad malo pre, žao mi je što vreme njegove pojave bolesti da je postala nova divna grupa i svi divni ljudi. Osoba koja sam ja jedino videla, to je bila doktorka Bila, to je bilo ono okruženje tamo, doktorka Alessandra, i ja vam se sad stvarno iskreno, možda i ime svih, zahvaljujem, jer smo prošli zajedno i za nas i za mnoge taj period kada je krenula epidemija, pandemija, kako god. U to vreme mi bukvalno smo bili odvojeni od njega i mi ste toliko primuli od njega. Mi verujemo da je to završeno i da dolazimo samo na kontrole kod vas ovako. I da se družimo. I da vi kažete kako je to dobro. Hvala. Pa tamo smo, pa čekamo, tako. Ne, izvinim, pa zvaš, ovo je bilo divno čuti. Hvala vam svima. Možemo onda da pređemo na drugi panel. Polako do kompletno. Hvala. Advokaticu i narodnu poslanicu, znači da nam se pridruži na bini. Minu Nikolić, samostalnu savjetnicu u sektoru za penzijsko i invalidsko osiguranje pri Ministarstvu za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja. I
dr. Bojana Trkulju, izvršnog direktora Udruženja proizvođača inovativnih lekova INOVI. Završiš, ću krenuti da ne bi gubili puno vremena. Ovo je druga tema koja pacijente, znači ja sam zapravo za ovaj skup rešila da osluškujem glas pacijenata i da vidim koje su to potrebe koje su nezadovoljene i da se bavimo tim pitanjima, da odgovorimo na neka od njih, pa sam s tim u vezi, da kažemo, osmislila sa vama dva panela, prvi koji smo sad upravo čuli, koji smatram da je bio jako koristan za sve nas, i drugi koji će se negde baviti pravima pacijenta. Ono što bih počela bih zapravo sa Marinom. Marina je neko koga sam ja slušala na jednom podcastu i oduševila sam se načinom kako objašnjava i šta sve žena zna vezano za prava pacijenata. To je negde njena uža struka i prosto ima jako puno informacija, a mi smo negde vezano za prava pacijenta, ja govorim iz svog ličnog iskustva, sigurno sam i većina nas možda prilično i needukovani, možda bi mogli nešto danas da naučimo od Marine. Tako da, obzirom da ste neko, Marina, koja se dugo bavi pravima pacijenata, da li nam vi možete reći vaše iskustvo, da li su pacijenti zapravo upoznati sa svojim osnovnim nekim pravima i kako mogu da ih ostvare i gde vidite negde najveći prostor